kwaba kuryo kushemerwa obwo barikuze kiro kya Bishamaka aha kanisa ya All Saints Churches Church of Uganda. Abashijo kubempa mizoza amaka gabo nubwo bwaba buryo butumwa bwaba bwebembezi bwo mukuze kiro eki. Omuntu huriye harimo umushijo huriye nubaza nashoro mukazo huriye abo tatina no kubondo kumwe ni kufara umwe nkabakundine hangana abakoreramo abihamwe mwana huriye bamwita marawana ko huriye umushijo w'umworo atumushijo w'umworo tate umushijo w'umworo takate makitoke umushijo w'umworo takashenya umushijo w'umworo takahamizi umushijo w'umworo takwitera bizi mukinaga atwongo bwiga yes akanda to bwiga ebyo byono umushijo ekayo umushijo amabwo. Amatungo n'ebihingwa bya leta okusima kandi esente ziri kurenga miliyoni 1.50 zarundanwa okwongerera hakumalirira ekanisa yabo. Mwenizoba gitu nyenizoba twatwehire yungu okuturakore kubona tuse miliyoni 2 wasapaki wewe nangebe kuwaza Muganda makuru banyine kabasha bwo kumanya mukama nukwe babone kumanyisa amaka gabo. Ebyagambwa Reverend Thompson abahora Archdeacon wa Bugamba ha mukorgo kujaguze kiro cha Fathers Union aha kanisa ya All Saints Church aho muri Mbarara kandi banyina amaka bari kuhika 20 batahibwo mu kigombe cha Fathers Union. Venerable Patrick Atire asima Dr. Karema wo muganda gwa siminti igana 50 hamwe n'emitwaro 50 guyabohereza. babeco kureberaho kirungi umumaka na n'umukanisa twasimara hanga munonga bwo mukurugu kandi ntushaba uranga twebembere tugira amakamarungi tugire kanisa nungi kandi twakira abashije bonda kugira ngo Kristo aberuwe yaba ahagati y'amakaga uri bucengu noshabiseka yawe wegesa abana bawe umuhanda kandi batangira ebyakubasa kubiba kukuza omutwirenseji ebrubetingi ebrumamarwa ebrukuga ukerepwa abana bine umwuga wo gukora